Mu mwaka wa 2021 Uburusiya bwohereje mu Burayi metero cube miliyari 155 za gaze. Mu 2022 bw'Uburusiya bwohereje mu Burayi metero cube miliyari 62 za gaze. Ni mu gihe mu 2023 ho bwohereje metero cube miliyari 28 za gaze. Imibanire y'ibihugu itandukanye cyane n'imibanire y'abantu ku giti cyabo. Kuva intambara y'Uburusiya na Ukraine yatangira mu kwezi kwa kabiri mu 2022, Uburusiya bwabaye nk'inyamaswa yirabura abanyaburayi bose bagomba guhiga. Ibihugu byose by'Uburayi byishyize hamwe bitera inkunga Ukraine ngo ishobore guhangana n'Uburusiya, ariko icyarimwe ibyo bihugu bigakomeza kugura gaze y'Uburusiya inyura mu matiyo ya rutura yubatswe kera mu gihe cya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete, akanyura muri Ukraine akagera mu bihugu by'Uburayi bw'Uburasirazuba. Ikibazo gihari uyu munsi nuko ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa mbere, ubwo ni ku bunani, Ukraine yahagaritse iyi gaze y'Uburusiya yanyuraga muri Ukraine igana mu Burayi. Bishyira iherezo ku myaka myinshi yari ishize ibihugu byo mu Burayi bw'Uburasirazuba bikoresha gaze y'Uburusiya inyuze muri Ukraine. Iyi gaze y'Uburusiya yari igikomeza gutambuka iva mu Burusiya ikanyura muri Ukraine ikajya mu bihugu by'Uburayi bw'Uburasirazuba, nubwo hashize imyaka 3 intambara ica ibintu hagati y'Uburusiya na Ukraine. Ikigo cy'Abarusiya gishinzwe ibya gaze, Gazprom, cyatangaje ko cyahagaritse gutambutsa iyo gaze ku bunani ku isaa 11 za mu gitondo, nyuma y'uko Ukraine yanze kongera amasezerano y'imyaka 5 bari bafitanye. Ukraine yanze ko Uburusiya bukomeza gucuruza gaze yabwo mu Burayi ngo budakomeza kubona amafaranga yo gutera inkunga intambara barwana. Iri hagarikwa ry'iyi gaze rishobora kuba rigiye kugira ingaruka zikomeye ku Burayi, kubera ko ibihugu bimwe na bimwe by'Uburayi byari bishingiye ingufu bikoresha kuri iyi gaze y'Uburusiya. Bimwe muri ibi bihugu byamaze kubona ubundi buryo bwo kubona gaze, ariko ku kiguzi kiri hejuru cyane. Igisa n'ibihano byafatiye Uburusiya cyaba kirimo kugira ingaruka ku bihugu by'Uburayi ku rwego rumwe n'Uburusiya. Guhagarika gaze y'Uburusiya yajyaga mu Burayi inyuze muri Ukraine byashyize iherezo ku bwami bw'Uburusiya ku isoko ry'ingufu mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Mbere y'uko intambara itangira mu 2022, Uburusiya bwoherezaga hafi 35% bya gaze yose yakoreshwaga mu Burayi. Kubera ihagarikwa ry'umuyoboro wa gaze wa kera w'Uburusiya ujyana gaze mu Burayi wari umaze imyaka irenga 40 ukora, gaze Uburusiya bwoherezaga mu Burayi yaragabanutse igera munsi y'10%. Undi muyoboro wa gaze unyura muri Turukiye uracyohereza gaze mu bihugu nka Hongria. None guhagarika gaze y'Uburusiya yanyuraga muri Ukraine bakabikora mu gihe cy'ubukonje bwinshi bigiye kugira ingaruka zingana iki ku bihe bihugu? Ni iki gishobora gukurikiraho? Ikigo gishinzwe iby'ingufu mu Burusiya, Gazprom, cyavuze mu cyumweru gishize kwiyoherezwa rya gaze mu Burayi ryahagaritswe nyuma y'uko ikigo cya leta ya Ukraine gishinzwe petrol na gaze, Naftogaz, cyanze kongera amasezerano y'imyaka 5 yo gutwara gaze. Amasezerano aheruka hagati y'ibi bihugu yasinywe bwa mbere mu 2020, aho Ukraine yahabwaga amafaranga y'uko yatanze inzira ya gaze y'Uburusiya ijya mu Burayi. Ariko perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yari yatanze umuburo ko Ukraine itazongera ayo masezerano y'ubwikorezi mu gihe intambara igikomeje. Ibihugu byinshi by'Uburayi byatangiye kugabanya kurambiriza kuri gaze y'Uburusiya nyuma y'uko Uburusiya buteye Ukraine mu kwezi kwa kabiri mu 2022. Mu gihe kiza gaze y'Uburusiya yinjiraga mu Burayi yari 35% bya gaze yose Uburayi bukoresha, ariko uyu mubare waragabanutse ugera hafi ku 8% kuva intambara yatangira. Kugera ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 mu mwaka ushize, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wari umaze kwakira gaze itarenga miliyari 14 za metero cube ituruka mu Burusiya inyuze muri Ukraine. Yari ivuye kuri miliyari 65 za metero cube buri mwaka ubwo amasezerano yatangiraga gushyirwa mu bikorwa mu 2020. Gaze yoherezwaga binyuze mu muyoboro wa Urengoy Pomari Uzhgorod wubatswe mu gihe cya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete, wavaga muri Siberi ukanyura hitwa Sudzha, umujyi uri mu karere ka Kursk mu Burusiya, ubu ngubu uri no mu maboko y'ingabo za Ukraine. Gaze yanyuraga muri Ukraine ikinjira muri Slovakia,
aho uwo muyoboro ucikamo amashami atwara gaze mu bihugu nka Repubulika ya Czech ndetse no muri Autriche. Amasezerano y'ubwikorezi ya gaze yo kuyinyuza muri Ukraine yatangaga inyungu z'amafaranga ku Burusiya ndetse no kuri Ukraine. Itangazamakuru ryo muri Ukraine byavuze ko Uburusiya bwinjizaga amafaranga menshi cyane kurusha Ukraine muri aya masezerano. Uburusiya ngo bwinjizaga miliyari 5 z'amadolari buri mwaka, umubare watangajwe kandi n'ibiro ntaramakuru Reuters. Ku rundi ruhande, Ukraine yinjizaga miliyoni 800 z'amadolari buri mwaka, ariko menshi muri aya mafaranga agakoreshwa mu bwikorezi ubwabwo. Bloomberg yagaragaje ko inyungu z'Uburusiya zavaga muri iyi gaze zishobora kuba zari hejuru y'umubare twari tuvuze mu kanya, akagera nibura kuri miliyari 6 na miliyoni 500 z'amadolari buri mwaka. Haba hagiye kubaho ikibazo cyo kubura amashanyarazi. Ni bande bizagiraho ingaruka? Autriche, Slovakia na Moldova nibyo bihugu byashingiraga cyane kuri uyu muyoboro wa gaze iva mu Burusiya kugira ngo bishobore kubona amashanyarazi. Autriche niyo yakiraga gaze nyinshi ituruka mu Burusiya binyuze muri Ukraine, mu gihe Slovakia yinjizaga hafi miliyari 3 za metero cube buri mwaka biciye muri uyu muyoboro. Ibi bingana hafi na 2/3 bya gaze yose igihugu gikeneye. Ikigo gishinzwe kugenzura ingufu muri Autriche, E-Control, cyavuze ko cyiteguye guhindura uburyo bwo kubona gaze ku buryo bitazagira ingaruka zikomeye ku ngano y'amashanyarazi mu gihugu, gusa ikiguzi cyayo kizazamuka. Minisitiri w'intebe wa Slovakia, Robert Fico, yavuze ko ihagarikwa ry'iyi gaze rizatwara iki gihugu cyo mu burasirazuba bw'Uburayi miliyoni nyinshi z'amadolari ndetse n'ikiguzi kinini cyo gutumiza gaze mu bindi bihugu. Fico yavuze ko ibingibi bizatuma ibiciro bya gaze bizamuka mu Burayi hose. Minisiteri y'ubukungu ya Slovakia yavuze ko igihugu kizishyura ikiguzi cya miliyoni 177 z'amayero kugira ngo kibone gaze binyuze mu yindi miyoboro. Igihugu kigiye guhura n'ingaruka zikomeye ni Moldova. Uburusiya bwoherezaga hafi miliyari 2 za metero cube za gaze binyuze mu muyoboro wa Ukraine mu gace ka Transnistria. Aka ni agace gaharanira kwigenga kandi gafite inyungu zikomeye cyane zishingiye ku Burusiya. Transnistria ihana imbibi na Ukraine, ikaba yarajyaga igurisha amashanyarazi yakoresheje gaze y'Uburusiya mu bice byinshi bya Moldova. Moldova yamaze gutangaza ibihe bidasanzwe kubera ikibazo cy'ibura rya gaze. Perezida w'iki gihugu, Maia Sandu, yashinje Gazprom y'Abarusiya kudatekereza ku yindi nzira yo kugeza gaze mu gihugu cye, kandi yavuze ko ibihe by'ubukonje muri Moldova bigiye gukomera cyane hatabonetse gaze ituruka mu Burusiya. Gusa minisitiri w'intebe w'iki gihugu, Dorin Recheyan, we yavuze ko Moldova yashyizeho uburyo bwo kubona gaze butandukanye. Kuwa gatatu w'icyumweru gishize, Transnistria ifite abaturage 450 yahagaritse gutanga ubushyuhe n'amazi ashyushye mu ngo. Ukraine ubwayo ntabwo ikoresha gaze ituruka mu Burusiya nk'uko Komisiyo y'Ubumwe bw'Uburayi bivuga. Iyi komisiyo yanavuze ko uyu muryango wari wariteguye ihagarikwa ry'iyi gaze y'Uburusiya. Umuyoboro wa gaze unyura muri Ukraine wari umwe mu miyoboro ya nyuma yari igikora ukoreshwa mu kohereza gaze y'Uburusiya mu Burayi. Indi miyoboro yahagaritswe nyuma yo gutangira kw'iyi ntambara ya Ukraine. Harimo umuyoboro wa Yamal Europe unyura muri Belarus ndetse n'umuyoboro wa Nord Stream uri munsi y'inyanja ya Baltic woherezaga gaze mu Budage. Uburusiya bukomeje gukoresha umuyoboro wa Tax Stream uri munsi y'inyanja y'Ubururu mu kohereza gaze. Uyu muyoboro ufite amashami abiri. Rimwe ritanga gaze ku isoko ry'igihugu cya Turukiye, mu gihe irindi ritanga gaze ku bihugu byo mu Burayi birimo Hongria ndetse na Serbia. Ariko Turk Stream ifite ubushobozi buke bwo gutanga gaze buri mwaka. Itwara metero cube miliyari 31 na miliyoni 500 ku mirongo yombi. Ni izihe nzira zindi zishoboka mu Burayi? Uburayi bwari bwaratangiye kugabanya kurambiriza kuri gaze y'Uburusiya kubera ko bwaguraga gaze y'umwimerere yiswe LNG ituruka muri Qatar no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kimwe n'amasezerano y'ubwikorezi bwa gaze ituruka muri Norvege yasinywe nayo arimo gufasha ibihugu by'Uburayi kubona gaze itari y'Uburusiya.
ibikorwa by'ubwikorezi bwa gaze mu Burayi birihuta bihagije ku buryo byatanga gaze itarimo iy'Uburusiya mu bihugu by'uburasirazuba binyuze mu nzira nshya. Ibi bikorwa byongerera ubushobozi bukomeye bwo kwakira iyi LNG kuva mu 2022. Ikigo gishinzwe iby'ingufu muri Slovakia SSP cyatangaje ko cyiteguye guhindura uburyo bwo kubona gaze kandi kikazatanga gaze ku bakiriya bacyo bose binyuze mu nzira zindi, cyane cyane bazakoresha gaze ivuye mu Budage no muri Hongria. Ariko cyongeraho ko kizahura n'ikibazo cy'uko ikiguzi kizazamuka cyane. Nk'uko ikigo kigenzura iby'ingufu muri Autriche e-Control kibivuga, Slovakia ishobora kuzakira gaze iva muri Hongria, hafi 1/3 cya gaze yose bakenera. Iki kigo kandi kizanakoresha gaze iva muri Repubulika ya Czech na Pologne. Repubulika ya Czech yatangaje ko ishobora gutanga gaze n'uburyo bw'ubwikorezi bwayo no kuyibika kuri Slovakia. Ikigo gishinzwe ingufu cya Moldova Energocom cyo cyavuze ko Moldova ishobora kwihaza ku kigero cya 38% mu by'ingufu bakiri batumiza gaze mu mahanga, harimo 10% by'ingufu zisubira. Energocom yongeyeho ko 62% bya gaze izava muri Rumania baturanye. Uko byagenda kose, Uburayi bwateguye uko buzabaho butarambirije kuri gaze y'Uburusiya, ariko ingaruka zo zizabageraho uko byagenda kose. Muri uko kugira ibibazo bya gaze, bamwe bunguka abandi bahomba. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri mu bihugu birimo kungukira cyane muri iyi ntambara mu birebana na gaze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabonye isoko rikomeye cyane ryo kugurisha gaze ku bihugu by'Uburayi, ndetse binatekerezwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagize uruhare rukomeye cyane mu guturitsa imwe mu miyoboro ivana gaze mu Burusiya ijyana mu Burayi. Mbere y'intambara ishyamiranyije Uburusiya na Ukraine, Uburusiya bwari cyo gihugu cya mbere ku isi cyagurishaga mu mahanga gaze inyuzwa mu bihombo bya rutura iva mu gihugu kimwe ikagera mu kindi. Uyu munsi Uburusiya buri ku mwanya wa 4 ku isi mu kohereza mu bihugu by'amahanga gaze yashongeshejwe igahinduka amazi. Ibihugu 5 bya mbere ku isi byatunzwe na gaze bikura mu Burusiya ni Ubudage, Ubutaliyani, Belarus, Turukiya ndetse n'Ubuholandi. Usibye ko ibihugu byose byamaze kugabanya ingano ya gaze y'Uburusiya byakiraga. Uburusiya bwageze kuri ibi bubikesha imishinga ya rutura bwagiye bushyira mu bikorwa irimo kubaka ibikorwa remezo bya mbere ku isi mu gutwara gaze. Uburusiya bwabanje kubaka imiyoboro 2 yakuraga gaze mu Burusiya ikayigeza mu bihugu by'Uburayi bw'uburengerazuba. Ni imiyoboro bise Nord Stream. Ni imiyoboro ya gaze inyura munsi y'inyanja ya Baltic igaturuka mu Burusiya ikagera mu Budage. Ni imiyoboro yubatswe igamije ko Uburayi bw'uburengerazuba bubona gaze. Iyi ni imiyoboro 2, Nord Stream 1 na Nord Stream 2. Iyi miyoboro yombi nayo buri umwe ugizwe n'indi miyoboro 2. Ku muyoboro wa Nord Stream 1 hari NS1A na NS1B. Hanyuma kuri Nord Stream 2 hakaba NS2A na NS2B. Yose hamwe ikaba imiyoboro 4. Iyi miyoboro yombi itangirira mu Burusiya ikagera hitwa Lubmin mu Budage. Nord Stream ni umushinga wa miliyari nyinshi z'amadolari ufitwe n'ihuriro ry'amasosiyete 5 yose akora ibirebana n'ingufu. Hari Gazprom Group y'Abarusiya ari nayo munyamigabane ukomeye w'iyi miyoboro, hakaba Wintershall Dea AG, hakaba PEG Infrastructure AG, hakaba NV Netherlands Gazprom ndetse na ENGIE. Umuyoboro wa mbere muri iyi uva mu Burusiya ukanyura muri Ukraine na Pologne ukageza gaze karemano y'Uburusiya mu Burayi bw'uburengerazuba. Iyi miyoboro ni ibihombo bya rutura binyuramo iyi gaze iva aho bayitunganyiriza ikagera mu bihugu by'Uburayi biyigura. Nord Stream 1 cyangwa NS1 iva hitwa Vyborg mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'Uburusiya hafi ya Finland. Yatangiye kunyuzwamo gaze mu 2011. Kuva ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 8 mu 2022, Gazprom yahagaritse kohereza gaze mu Burayi inyujije muri uyu muyoboro kubera ko wagombaga gusanwa. Nord Stream 2 cyangwa NS2 iva hitwa Ust-Luga mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'Uburusiya hafi ya Estonia. Uyu muyoboro wubatswe mu rwego rwo kongera ibyoherezwa mu mahanga mu Burayi biturutse mu Burusiya. Wari ugamije kongera ingano ya gaze Uburusiya bwohereza mu mahanga buri mwaka. Uyu muyoboro
warangije kubakwa mu 2021 ariko ntiwahita utangira gukoreshwa kubera ko Ubudage bwimanye uruhushya rwo kuwufungura ku mugaragaro. Ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa kabiri mu 2022 ubwo Uburusiya bwemeraga ubwigenge bw'uturere twiyomoye kuri Ukraine tukita Repubulika y'abaturage ya Donetsk na Repubulika y'abaturage ya Luhansk. Ibirebana n'uburenganzira bwo gufungura uyu muyoboro byahise bisubirira udubi. Uburusiya bwahaye umugisha ukwigenga k'utu turere buvuga ko abadutuye atari abanya-Ukraine ahubwo ari abaturage bigenga. Nyamara Perezida wa Amerika yari yarabanje kuburira Uburusiya abubwira ko nibukora ibyo uyu muyoboro utazigera wemererwa gufungurwa ndetse ko na Nord Stream 1 izahagarikwa. Ibi byahise biba koko. Uyu muyoboro wa Nord Stream 2 ntabwo wigeze utangizwa ngo unyuzwemo gaze ijye gucuruzwa mu Burayi. Mu kwezi kwa kabiri mu 2022 Perezida wa Amerika Joe Biden yavuganye n'umuyobozi wa guverinoma y'Ubudage Olaf Scholz maze bemeza ko uyu muyoboro utazigera ufungurwa. Babikoreye ko muri iki gihe Uburusiya bwanashinjwaga gutegura ibitero byo kugaba kuri Ukraine haburaga iminsi 2 ngo intambara itangire. Uburusiya bwari bwararunze ingabo ku mupaka wa Ukraine. Nka ibyo bitari bihagije, ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa 9 mu 2022 iyi miyoboro yombi itwara gaze yaba Nord Stream 1 cyangwa Nord Stream 2 yarashweho ibisasu iraturika. Amakuru ahita atangira guhwihwiswa ku Burusiya aribwo bwiturikirije iyo miyoboro kugira ngo budakomeza kohereza gaze mu Burayi. Uburayi bwari bwaramaze gufatira ibihano biremereye Uburusiya kubera iyi ntambara. Nord Stream 1 wari wo muyoboro wagezaga ijanisha rinini rya gaze mu bihugu by'Uburayi. Mu 2021 uyu muyoboro wanyujujwemo 35% bya gaze yose Uburusiya bwacuruje ku mugabane w'Uburayi. Intambara y'Uburusiya na Ukraine ikimara gutangira ndetse n'uyu muyoboro wa gaze ukangirika, ibihugu by'Uburayi byahise bitangira guhangayikishwa n'uburyo bizabona gaze bikoresha, cyane ko igera kuri 40% bikenera yavaga mu Burusiya. Ibihugu nk'Ubudage byo byahise bitangira gushaka ahandi byakura gaze, bihita bitangira gukoresha gaze iva mu Buholandi no muri Norvege. Iyi ntambara kandi gitangira Uburusiya bugafatirwa ibihano, bwahise buvuga ko ibihugu byose bikenera gaze y'Uburusiya bigomba kujya biyishyura mu mafaranga y'amaruble, amafaranga akoreshwa mu Burusiya. Uburusiya bwatangaje iki cyemezo nyuma y'amasaha make ibihugu by'Uburayi bitangaje ko bigiye gushyiraho igiciro ntarengwa ku bikomoka kuri petrol ndetse na gaze bituruka muri iki gihugu cy'Uburusiya kugira ngo kibure amafaranga gikoresha mu ntambara. Ibi byose byatumaga abanyaburayi bashinja Uburusiya kuba aribwo bwirasiye umuyoboro wa gaze kugira ngo budakomeza kuyigurisha abanyaburayi. Ku rundi ruhande nyamara Uburusiya n'ababushyigikiye bo bavuga ko uyu muyoboro wa gaze waturikijwe n'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wigeze wumva abantu bavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika aricyo gihugu cyonyine gikura inyungu nyinshi mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine? Iyi ntambara igitangira Uburusiya bwahise butangira gushyira amananiza ku banyaburayi mbere yuko babona gaze. Yari amananiza arimo no kubasaba kwishyura mu maruble, bitaba ibyo ntibahabwe gaze y'Uburusiya. Bimwe mu bihugu by'Uburayi byahise bitangira kugura gaze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nazo zikayibagurisha ku giciro kiri hejuru cyane ugereranije n'igiciro Uburusiya bwayibagurishagaho. Uku guhendwa gukabije kwamaganwe na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron mu kwa kabiri mu 2022 yagaragaje ko bitari bikwiye guhendwa n'inshuti nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Raporo zitandukanye zasohowe kuri ryangirika ry'imiyoboro ya gaze zerekanye ko abasirikare ba Amerika aribo barashuriye muyoboro wa gaze kugira ngo Uburusiya ntibuzashobore gukomeza kohereza gaze mu Burayi, bityo abanyaburayi bakomeze bagure gaze yo muri Amerika. Ndetse na nyuma yaho Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yavuze ko bisobanutse cyane kandi bigaragarira buri wese ko Amerika ariyo yagabye ibitero byo mu 2022 byibasiye imiyoboro ya gaze ya Nord Stream. Aya magambo ya Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya yaje akurikira amakuru yavuga ko abashinjacyaha b'Abadage batanze impapuro zo guta muri yombi umugabo wo muri Ukraine washinzwe gutera ibisasu byaturikije iyo miyoboro yajyanaga gaze y'Uburusiya mu Budage inyuze munsi y'inyanja ya Baltique. Ni mu gihe ikinyamakuru Wall Street Journal
cyo cyavuze ko ibisasu byaturikije iyo miyoboro byakozwe n'abanya-Ukraine. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya yavugiye muri Azerbaijan ko kurasa kuri iyo miyoboro byari igikorwa cy'iterabwoba, kandi ngo hari ibimenyetso bifatika by'uko amategeko yo kugaba icyo gitero yaturutse ku nzego zo hejuru mu gisirikare cya Amerika. Gusa nta bindi bimenyetso yatanze kuri ibi yavugaga. Ukraine yo yavuze ko iturutswa ry'iyo miyoboro itwara gaze ngo ari turufu yakoreshejwe n'Uburusiya kugira ngo budakomeza kohereza gaze mu Burayi. Andi makuru ariko yavugaga ko urwego rushinzwe ubutasi rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwamenyesheje perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ko biteguye guturitsa iyo miyoboro, ndetse ngo rukanamubwira ko nta ngaruka bizagira kuri Ukraine. Polonye yahise yemeza ko yakiriye impapuro zo guta muri yombi umugabo ukomoka muri Ukraine bivuga ko ari we warashiriye miyoboro. Ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa 9 mu 2022, abahanga mu by'imitingito bumvise iturika rikomeye byemejwe ko ari bw'iyo miyoboro yari irashwe. Ni imiyoboro yatwaye miliyari nyinshi z'amadolari mu kuyubaka. Ukurasa kuri iyi miyoboro byakorewe ku kirwa cy'Abanya-Denmark cyitwa Bornholm. Nta wigeze yigamba icyo gikorwa. Mu 2023, amakuru yashyizwe hanze n'umunyamakuru ubimazemo igihe witwa Seymour Hersh. Nyuma y'iperereza yavuze ko iyo miyoboro izwi nka Nord Stream yaturikijwe n'ingabo za Amerika zirwanira mu mazi nyuma y'igihe zitegura icyo gitero. Ni igikorwa cyahawe umugisha na perezida wa Amerika Joe Biden nk'uko uyu munyamakuru yabivuze, ndetse ngo hifashishijwe ibisasu 8, icyakora haturikijwe 6, 2 biranga kubera ko byari byarazimye kubera ubukonje. Ibisasu byatezwe munsi y'uwo muyoboro wa gaze nyuma y'ibiganiro byamaze amezi 9 mu bayobozi bakuru bashinzwe umutekano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uko byagenda kose, ihagarikwa ryo gucuruza gaze y'Uburusiya mu bihugu by'Uburayi biri mu nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera ko hamwe mu Uburayi buhindukirira mu kugura gaze harimo no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.